megalayapost.news. Ka Nyautrep Integrated Territorial Organization Hito Ribhoi District hene kesngi kala ojor sa office Deputy Commissioner ka Ribhoi hanong po bandawa nagi bor badai banpet banpinsange mardor ya ka jingkeno lumpisa bian nakikali kitsiar kibawan ra sya ka jela Meghalaya ka kenhun bala ilam du presiden ka Hito ka Ribhoi uba syania nongrum ringkat kidekot keseng kala temu banyak kendu yu Deputy Commissioner u Avilash Baranwal ban IT ya ka jingtho jingujor hendai namar bo umdan ha office kala syupha ban penpoi lingba ka jingtho sya Kati Deputy Commissioner. Habakren hakani ke bentau Presiden ke Hito ke Ribhoi usania nongrum loong bagaseng ke persya jur ya ke jinglum pisau bian nakikali ke siar haka serok ba National Highway 6 Ribhoi District. Ba nongrum la keno ru ba ke jingwan poi ke siar ke bana Sabar kemudian setia keno ba pej bat kemi lingba ka tenat veterinary bat kat ba don pat kata ke jinglum pisa nakikali ke siar. Ula banrap ru ke Hito kala dawa mardor bagi Bor Sensar District kin penkut ya ke jinglum pisau bian nakikali ke siar ke bawan ra sya ke jela Meghalaya. Ula pan paru ba ke jingbom don ke jingkemi benia bat ke jingwat benia daki doktor ketenat veterinary kan bu jingma ya ka koi ke khia jing kepajba khamtam e babun kepajba ha ke jela ke de babam do siar hakane ka sengi nak liang jong ka Hito Ribhoi District hi hakane ka sengi patri jong akjara pesan niliwa ban nila don nila ban kendu edisi ndrei snubok edisi don hakane ka office nak tahu ba ke konkret bagi jingwan jong presiden la syai apo SCR Henry nakaliang jungi layok perwan bu ya kene ka dorkas ka komplain halor ka jinglum pisa bean jong ka All Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association aga bidai ba kikalikit siar bawan sport jela Meghalaya aga banak kumpenkan mau yang bisa sin nakaliang jong Hito Ribhoi District ni hakisne meladap lawan banbu ikijing ujor hapot jong nek office buron jong Deputy Commissioner Breu head jong District Administration poga distrik kejongi pe wat akat tu nilaap nakalian juga di sikim nom family ai kemsim kano ke action kasai sien pat nakalian juga nyiluan mentak sini hangnya po DC dari jing semua wan kendu yo DC yang dari DC umla bandon akan hangnya station apa jong office kana kalian juga nyesok wan bu petang ya ka komplain letter kejongi po office don jungi pat haknya ka letter kejongi ke komplain letter jungi na tho ba ni dawa si sendan ba ya gitu ke bodon kiti ya kaban rong pisa BI aneki illegal extortion ngila banong ke bakum balapau di media kilap thai kobor hakapol ong hakapor lekmen kejit pisa ki high level na ki kalikit siar ki bom ko bom kia kapen pau syai ba tang na kadao tang lada ki siu pisa ke mod dari ki siar ki balayap siar ki bapang kiyo be ban rung sok sa ke jela kejongi te hato kalong em ke singan ya ke bam bandi nak menta kipai no chong ke jela Meghalaya ni sinu thu ba Ribhoi District ke jingrung jong di siar om de tang siar wat isnyang ki masiru kumengi menta bilong ki bom dayo e ke jing Indonesia nak liang jong ke di veterinary ke di doktor ke expert ke balak ban certified ban pensisya bagi lei ke ba kot ki bekha bagi bebet ya ke ban bam hapo jong ke jelaแต่ก็คำตั้งลายกันนี่ก็ปวดมันตาคันนี้ก็จริงแหละจงกัน All Meghalaya Poultry Supplier and Retail Association กะละวันระก็จริงคำตั้งอีกคนสำลาจงกระดงกระทานคำตั้งอยู่ปอกกระดงริบห้อยก็จะมีแต่จะลายบรอกคุยหักคำตั้งหักกันนี่ก็ปวดมันตากะบะฮิรันกะยอกกะกัดkan kata sibun ni sำลาkemudian lagi jong dicat dah ke ba lai po hajar kini ki association ki sim sikali kamut sakat nopat kidang yo nong saka pat ke profit ke bagi kun samlang jongi persyang baniang halati jongi ki kejat nak menta ke kamai ke kaji te kumta si sendan nak liang jongi ngi dawa nak sorkat lengba jong u disi don borom jongi baka district administration kadiban pensange si sendan iki gibreu ki ba jumlian ya ban krong pisa bean hapo sorok nak ki kalikes yar bat ladakane ke kam sange ni khot ni wer ni phak ka kubor sabaro kikun jong kemudian nyerap udah nih kejing klik nak mentak future jong kayok kekot jong kejelah berok kawai ba lada gas district administration bang sarkar kimsim ke senjam ya ban penduk pendam ni ketika beri ke ba sekarang pisa bian ke Hito kan har samadan nak mentah banyak lek persya ki bat ngin pen pendapat di gelat lada kan kam sesok kejing kan lengba dau kolam ngin pen benar ke kubur jing ya ki nak mentah penduk pendam ni ketika kam ngilak ong ki kam
lumpi sabi an nanti kam tu kam tim jong kene association ka ba kam mera de kene all Meghalaya poultry supplier and retailer association hapo jong ka brief nyatep ni maham ju repi la da film sange kene kam kahito hi kalau long balak rek meniar semadan nak bentai kita ba jong kita gini boleh sebut MeghalayaPost.news